Техника өмірінже бұрыннымай, едемен шүтчандалық пуянлықне, ұзыллықне опразақ варасы белгіларақ темлеметі вет. Шымыл машины земде тазамар сывлышқаларда шүтчандалыға чилайсы енгүреші. Шавнамай экологиялы жінден таза автотранспорт тыдымне адаландарасыне халаласа рашере электротранспорт авточубыве дергелене. Хызен шыл жүревне взем шавын беге шыржывра электрификации патшалық планергеленерен беш шыржыл житіне халаллана. Чубу хастары зем шулгартынже шубашкар холыде пур. Чубова хучнаган тимирут агаль автотранспортран неменбеде ойрылзадымайт. Анчакта эти машинына бензин шедермелі пулзасын, шак транспортда вара электроэнергии вая малала чупмаммай барайт. Шагын еши транспорт экологиенжен тазарах, шиннада сағалрах сиен юреттезе балырдайшы специалистсе. Шыбах юлашке вағытра электроэнергии вайыбе жүреген транспорты дымне адаландара себе темлеші дерашейре. Чубова хучнаган земде шагын еши транспортпа кымылла. Мы не стоим на месте. Эбир пірвырында тымаспыр. Эдемлікте адаланать. Перенчір живда. Шавынбада. Мен жинха шагын еші мелі транспорт паузу гурасмар. Халеге палах хакларах. Анжақта патшалық көделішпе. Шымылық сембе девіштерет. Чесліхрен. Электротранспортчене налуг шук. Тада мускау хулынже транспорт лартмалы вырынба тюлевзір узугурма булать. Кувара енжек аван пергетлеме май баратте. Чубу пайдажызем теп хуламыра житню май ядарлы шаврасы делде иртре. Унда студентсем тада теп хуламырда электротранспортпа узугураган зем пухынчыш. Паянлыға республикара электротранспортпа узугураган ширым водитель. Транспортда электроэнергибе вайбамалы иге станции. Малашне Шактыдыма регионда адаландарас тіллевлі. Эрнегаларам Вали Маргарита Мельникова, Екатерина Никитко, Павел Лисицын.